Ассалаумағалейкум бауырлар. Бүгін үтір намазында оқылатын құнут дұғасын үйренетін боламыз. Үтір намазының 3-ші ракатында Фатиха қосымша сүреден кейін айтылатын дұға. Аллахумма инна наста'инук. Allahumma inna nasta'inuk wa nastaghfiruk wa nastahdik ونؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق